Ajde li nasadi. Pa, volila sam najviše njegovu harizmu. Njegovi časovi su bili zanimljivi i svaki put je imao neku novu priču da nam ispriča kako bi svi bili zainteresovani za to. Pa ne znam, volao sam što je uvijek davao kao primere u životu. Mislim, da. Dao je primjer iz života, zato što predaje i... Oni su uvijek raspoloženi. To što zna dobro da objasni to što predaje. Pa to što nam je bilo baš zanimljivo i da, baš nam je bilo dobro. Volim kako ako neko stvarno nešto zabrira, kaže dobro, bit će bolje prošli put. Znate ono kad je pun dan onako dosta teških predmeta i onda samo jednom neko pita šta imamo sljedeći čas? Kao tehničko, konačno tehničko. Mislim tu dosta govori o tome koliko je bilo opušteno na njegovom času, koliko smo bili, generalno svi mi opušteni, koliko je i on bio opušten. Pa najviše sam volala zato što je uvijek bio radostan, lepo je predavao i uvijek je našao neki način zabavan da nam ispredaje čas. Uvijek je imao neku priču da nam ispriča uz predavanje koje ima u ruci i... Prvenstveno, kad prvi smo imali priliku, ne bismo bili kako da kažem, u sobi sa 4 zida, nego bismo izlazili napolje ili bi... Najčešće u letnoj članici sad radimo vreme. Nekad znam da objasnim kroz šalu. Bio je dobar, to je to. Volao sam što je uvijek volao da se našali i to i ono što se nikad nije drao na nas u tome. Hoće se vratiti. Sutra, da hoće. Samo jako mi nedostaje nastavnik. Pa... ne znam, jednostavno nije isto bez njega.